Me babetnay avakir 2016 de curayek cuda, tiştek cuda. Ev navekî sempatik e. Tenê ne wateya wî bi gotin jî xweş e babetna. Navekî estetik e û her wiha wateya wî jî pir baş e. Yani me jî belkî me rolekî wisa me li xwe kir me got babetna müzikekî cuda, tarzekî cuda. Belkî jiyanekî li ser sahnê di aliyê hevpariyê de wek heviyê de tiştekî cuda ye, me jî got bira bibe curayek cuda ji bo muzîka Kurdî. وشا هورامان هورامان لسایه گل وشانی باخانی باخانی وای بلبل وشا هورامان هورامان لسایه گل وشانی باخانی باخانی وای Slava valo, ez Ciwanayaz, ez müzikjenekî Kurdim. Li Amedê hatim dinê. Piştî notu şeşa de bi malbatî ji Amedê em hatin Stenbolê û li Stenbolê min konservatwara İTÜ İstanbul Teknik, Zanîngeha İstanbul Teknikê me qedand. û di nav muzîka Kurdî de navenda çanda Mezopotamyayê re xebat kirim. Paşî jî me babetnayê ava kir. Avakirina koma me yanî babetna wisa çêbû di sala 2016 de ez û çend hevalê min û birayê min jî her wiha fikrekî me hebû yanî me digot belkî 2 sal 3 sal em li ser fikirîn me digot em ê komekî ava bikin bi keda xwe bila keda me êdî di nav komekî me ava kiriye bila çêbekeda me li wir bimîne. Bi vê yekî em fikirîn me babetnayê ava kir 2016 de û heya niha babetna berdewam dike. Baybında gene avazın cengillezin tenazı Hepla yeriban yeriban baybında gene avazın cengillezin tenazı yeriban amir yeriban yeriban baybında gene avazın cengillezin tenazı yeriban amir Ji ber ku temam ez li Amedê hatim dinê birayê min jî her wiha û hevalekî me ji Tokatê ye Elewiye bixwe erê ew jî Kurd e bi malbatî lê bi giranî yani li Stenbolê hatî dinê ew Tirkiye wî pêşveçû ye û her wiha hevalekî wê demê Bulgaristanê bû yani Dramerê me Dramir ew ji Bulgaristanê bû em jî li Mekomê li Stenbolê ava kir bi rastî ji bo me çanda Mezopotamya û çanda Anatolya giraniya wî li ser hişê me de hişmendiya me de heye me stranê Tirkî jî digot me stranê Kurdî bi zimanê Ermenî ji me xwest ev tişt yanî çawa bêjim ev mozayîk e bila di muzîka me de jî hebe yanî ev xwestekekî pir xwezayî ye valno. Gelmişken bahar işte zamanı aç karanlık gönlümün kapısını birden çizik ateş dalgalarla bedelim sensizsiz gelmişken bahar Ez wisa dibêjim ez merivekî ji nota hatime wele wisa ye yanî em wan dema di salê nota de em li Amedê jiyan kirin li navenda çanda Mezopotamyayê wê demê yanî muzîka Kurdî çêkirina muzîka Kurdî bi rastî astengî pir li ser hebû em nikarbûn biçûna neçemê li ber deriyê neçemê erebekî toros hebû ya polîsa hebû em bi tirsê ji paş ve diçûn û dîwarekî li ser dîwarekî ez û xwişka min û her wiha layapê min vedikşiyan xwe davêtin odeya muzîkê me muzîka Kurdî çê dikir û dat ev hestekî pir giran li ser me hîşt yanî ev hesta ez karim bêjim belkî jî ev heste ku ev hestê nota ye bi romantîkî ez girêdayê salê nota me.
شیرین دیروک شد بارش بر زرین چندم سواندای oy oy. اره ناوی آلبومه یکم اره به ترکی بو دویم جی ترکی بو لی واتیا وان هبون یعنی مگو یانسیان یعنی تشتی کو مل هندری خو بلند کرنه تجی کرنه امی جمه جبابت نایه بچه گوداروان ما او سابو یا دویم جی براستی مگو دنگو بو او جی ترکی بو مگو ام هیم بردوام دکن بابت من نخدیا او دنگی یعنی دوام دکه یا سیم جی روین او کردی بو ام هاتن سر ریا خویا راستیه ام هاتن سر کردی براستی بابت نوسا دست بکر دریه کی دست بکر و هر کوچو هر کو بردوام کر اری هات ریا راستیه روین چی بو؟ روین جی تأثیر پاندمیه لسر مهبو و دمیم چند سال المال دمان براستی مگو دوی بلکی جی ام جاو قراجرا باجر هناکی درکوین بچن بلکی لسر چیایی که لبن دارک ام رونین ام جدور و لتشتا بنیرن حوجه بکو جدور و ام لتشتا بنیرن روین نجی تشتکی روینه روین جدور و لیم ذکرنه و دیسا بریا راستی بردوام کرنه چندی غیری بیگرانه ریندارم شو غمانه هرم امیدی مینا پروژه لموزیک مزنا کن yani بخوازایی چه واده به بخوازایی strana ki derdik ve u hilberina müzik eji edi ne vakberi grane rahattıra havalnu carna droje ki demdi kan strana ki çökin brasti em serve pir nafikirin gelo ve strana çed be çena be kame plana ki çekin sale ki vere ya beri bu edi strana ki xoş em dibinin em ji haskin u hemen single ki em dikanin çekin belki sibe belki düsbe em disa strana ki çekin Sıba sıba sıp sıba her roş dedi bölüm sıba söz etti çiler zanım براستی از شما بیجیم او دومیناسیونا چند مهنه لسر موسیقى کردی ده او یک من هنه که عاجز که راسته او توجهها گل هیا راسته جوان پر هستکن راسته دکارم هلبت حقیوانه بچن گودار بکن به هزاره اما راستیه که وسا دردخه هوله ایدی هش و هشمندی مانیپوله دبن لسر بتنه دنگه کی و موسیقى کی دناv jinên Kurda de dengekî tenê hes dikin, dinav zilamên Kurda de dengekî tenê hes dikin. Yani wê demê em dikarin bêjin, ew besin ji bo muzika Kurdî, em berdin. Em muzika Kurdî çê nekin. Helbet em ê bernedin. Hêviya min heye bi rastî, heya çend sala ew ê ji belkî popûlerbûna xwe hêdiyê dî wenda bikin. Ez naxwazim wenda bikin, ez dixwazim bi heqaniyet nêzîkî müzik bibin. Yani hin kes jiyane, em jiyane, dewlemendiya muzika Kurdî hene, alternatîfa jî binêrin, bila ew îşiğa pêşî hat çavê we, bila çavê we kor neke. Ez wisa dibim. keçake sana genay çekake ya keser katu genay ya keser براستی کسین کو مناس دکن سترانین مجیزان پر هست دکن و یکم یعنی لامده ما اف چند روز بری ملیخست پر خوش بو کیف خوش که به یک دنگی ستران ده بیجن از باورم او حوالم وان یکاجی هستین کسی کو من گوت او هگمونیک لسر موسیقى کردی اره او جی گودار دکن لی کسی که مگودار دکن چه بیجم چاوی وان مگویا جوی عشق این چیک نبویا یعنی مانیپوله نبویا yani ez razime براستی ji godarvanê babet me ez razime yani helbet herkes dixwaze godarvan pirtir bibin pêşe rojê de ew ê pirtir bibe ez bawerim ha çi bêjim zanî hinekî jî tiştek komîk bêjim hevalno hin kes em komekî neh salî ne hin kes hîn dinivzînin ji me re dibêjin ya cara yekem mi we bihîst çawa dibe ya aybe çe yani tamam fedî neke lê
belki gohdarvanê me yê ku ji me hes dikin û gohdar dikin, belki hûn dikarin çi bikin? Ez divê mijarê de kamerayê dikarim binêrim. Evan belki hûn dikarin derdora xwe re bêjin. Babet me heye, müzîka wî jî xweş e, bi wan re bidin guhdarkirin. Carna qeweta me têrê nake em reklam bikin, bi pera em nikarin reklam bikin. Bi rastî em jî nikarin bigîjin guhdarvana yani ev ji bo me zor e. Çi dibêjin? Algoritmaya medyaya civakî jî pir algoritmakî cuda ye, em nikarin bigîjin bi rastî. Ev yek jî destê we de ye, ka hûn jî propagandaya babet me bikin evallo. Hadi were dikana, orta tahta sultana, derde dile migrana, Hamud'un ikizine geçkana, başkana, derde dile migrana, derde dile migrana, Mekke olmadı